akahayo ondokwe Simon ashabira bebembeza hande ngozona okora kurunje myoga yabe mukamarahanga yaba kwasize wera ibintu kutegereza bagenzi babo umiringo itage mwenemwe ruhanga yabana abura n'umustabo cya Yeremiya murangi utoyembere kurunji akuba bamara kwemera kubi ruhanganaza utubira abakristo basimira ubona baragira enshonda zona okubahwera kumaririze combekeki sima engwatanza y'abandi izobere y'umwampa kandi sima uruhanga impande y'imwarabamu kandi sima banywana banje abaragamba takabowe ibanda n'abakristo bekereziye ji n'abataka n'abasuzu bataye banje emwankora mwebare kandi mwampu hagize Kristo akageza abandi sasa ibitano yabayize kuri wewe mbone yo ine ukozesa ekayawe ngibyo kurya omugano makuru nko muringo gumwe go kutungura entaranta zabejo mashomero ga primary habire hempaka z'amashomereze kweshongora n'English music dance and drama kandi ishomero rya St Helens Primary School niryo rusindira Gambara City empaka zibira har Catholic Social Center aho muri Mbara kandi hetabirwamo amashomero mushanju aho St Helens zibire yo kubanza ekakura turwambara municipal kandi Uganda Matters Primary School babira bakashatu imizano nuko ishongoro harimo ibiconco bingi kubanza harimo iconco cy'umwana kugira ngo naje kwija akore sente abandi baba byani ubona akora sente aho abantu hatuko ishongora bakunda mu bahita cyazi kushitamira ibiconco by'abana cyakubeye cyurunyi abo kuba abiconco by'abana bitandikira tubirebera mu mashomero kwanza ahabireho kushaba bazire okureba ngo bahagera amashomero kuzentaranta zabejaba zira bari yo kwenda tubashaka kugira ngo basupporting amashomero as usual abuka wakurita abana n'undo transport wakurita abana n'undo kubarisa so bahita cyazi bana babashaba nangu no bakwata collecting fees harige yo wero wishaza ubase ko wero wisha uhereze bitoke uine motoka yawo twara abazani St Helens Primary School hamwe na Mbara Municipal ngija kujwekera Mbara sito mu mpaka z'icanga cya Ankore ahabiri kumbyo kwezi kwa munana umwaka ugu amakuru agagasha kwa Juliet Chausima na Adolf Ayoreka.